Itambiyag ko nagbawen di karayo. Inulilam ti puso kadagi di nabuslon nga pamatek mo. Di nakadin kasiyan nga malmes pusok di ladaan. Sa mingget ut-ut na amang itunda din na ipupusay. Apay itambiyag ko nagbaawen di karayo. Inulilam ti puso kadagi di nabuslon nga pamateg mo. Di nakadin kasiya amalmes pusok di ladaan. Sa minggat ut-ut na amang itunda din na ipupusay. Nukas pagariga kasyak dun tay bumana. Dawating nagken ka ket inak iyo na'y unday. Ano kumalan mabalik inak to irugnuya. Talo arosas tandat ayat mong kinubikupan. Nukas pagariga kasyak tun tay pumanaw. Dawarek ngadken ka ket inak iyo na'y unay. Ano kumalan mabalik inak to irugnuya. Talo nga rosas tandat ayat mong kinubikupan. Talo arosas tandat ayat mong kinubikupan. Dardarepte kaniya iti umapay. Nuday taladawa tinagparang kaniya nasa mitunay. Siguguto ti puso diragsa dagos amba bang arat. Min sikat nakasarakan iti pintas kiniya kasami
salita. Balud mo to'y rigno, kenday to'y biyak ko, ladawam din na pagpasagan. Imnos nga inak indat daduma sikat kapatgan dito'y puso tet bang at tuy kakay suna ngayak ku bituwe kang anarania sikat dalam tuy silaku jak gigirin iti akto kinayak gapukin ka uray baka payak ngamin ta inbilang ka paket magnanayu ngadi agresa jak gigirin iti akto kinayak gapukin ka uray pakatayak ngamin ta inbilang ka paket nagnanayu adi agresa sikat namnaman tibay-bay pinanawan man tuy marigriga ay asiyak tupaye usok di mayrurme nagsangga sa tatawan manlat item ngaram nama agapuken ayak naulpit na ranggas di pa'y mo kanya nakakaasya-biya awan magkatulad kas may sa atumataya ari makapayak pa pusunat na suga tasim diyaw awaga awanin diragsa kinadaksang gasa naslipanin dipegan
agapuken na yan nulpit na ranggas din pa'y mukanyak tenga di pa'y pinanawang mantuig marigriya ay asiap tu payen pusuk di mayroon rumen daksangga sa taktawan manlapiten ngaramnama agapuken ya naulpit na ranggas din pa'y mukaniyak agapuken ya naulpit na ranggas din pa'y mukaniyak. Biniman minasasarne Tedi aksarday ngaan anek dilak amek daytoy puso ay ngaminen day kaulpi tanong iti samit ni ayat surirati si papas ne mayaw awang danamin gaput patek nat sebalik dardare depek na nenayu dagidila ilong kaniya reta kendung mo aglaluno inak kentak pasugno agarubus luluak mabuyugan di panangay ayu tanong iti samit ni ayat sudinati si papas ne mayaw awang na naming gaput patek nat sa bali lagi pendi ayat may lili tapnon di may pasabali tapate di na kadrurude yentangay siksikatin ay ayate nurepeng nga ipasaba limunday ta kaasi nurepeng nga ipasabali munday ta kaasi nuduado empat laeng di peges ni ayat nalawak launay
muken ranggas alaman biakku sawen di pamuspusa tapnon mabalingkan nalipaten uimnas lipaten kantunuwe ngemadak tunjay tanen ngemnitan saana mabaline ay demneya dinakat pagtuukin yan tangay siksika dinak ay ayate lipaten kantunuwe madak tunjay tanen ngemnuitan saana mabalinen ay itdemneya dinak kadpagtuo yan tangay siksika dinak ay ayate nagpatpat na jak may ride gapukin ka bayat kelta ang dirabi awan serda arapapku jak mat nadlaw naglabas iti isot ng pabangon kaniya siraragsak ko'y puso kaput sam'i lagip mo sabay kong nabiyak ko tadiyak kibus day ko'y ragsak ko nudumteng kanito panaglantip puspuso kasla gloria dinak natukno taysot arapap ko nagpatpatnog jak may ride kapuken ka bayat keltang dirabi awan sarday arapapku jak man nadlaw naglabas di oras arena arit tibig bigat isot ng pabangon kaniya aranaan itibig bigat isot ng pabangon kaniya